Siyabingelela kakhulu bafowethu, igama lami nguSiphiwe Ntombela kwe-King's Also Foundation. So bafowethu, njengoba umuntu kade esabanjiwe la enkundleni ka-YouTube ekutheni akwazi ukuthi aphoste, bafowethu umsebenzi ubusaqhubeka kakhulu on the ground njengokubona nje la ukuthi umsebenzi ubuqhubeka. Bafowethu-ke la ekhaya kusemandeni. Bafethu inkinga yazi angijwayele ukubuza izibongo yazi, so manje so nje bafethu lo mndeni lo ngathi mangifaka ngithi ngicela ukuthi benikele abantu, benikele ngama-wheelchairs ukuze sizokwazi silekelele abafethu abantu abawadingayo. So lo mndeni lona ke wabe-ke usunikela-ke nabo nge-wheelchair. So ngeza ngazoyithatha, ngathi mangifika ngizoyithatha la i-wheelchair ngabona ukuthi no, isimo sala ekhaya asikho kahle hle, uyabo, ngoba wonke lamawindi njengoba wabona nje abengekho amaglasi, uthayela phana bubolile. Leli room leli belingasetshenziswa, bebesebenzisa leli engimi kulona nelenye la eceleni engizongena kulona. So bafowethu mhlambe la kuhlala abantu abawu-10 la ekhaya nakuleli room leli lona belisebenza, kodwa yabona kunezimbobo laphezulu buka, so bekunetha, kuyanetha kakhulu la. So ngendlela bafethu ebekushube khona ngakhona, so bengisabuka nje la uthayela ukuthi kunjani. So ngase ngiyaphuma-ke ngangena kwelinye room-ke lana-ke bese ngasetshenziswa sidalo lelo room ngesimo sokuthi uthayela wakhona ububoli ngalendlela eyisimanga, and isigubhu sihlala kuyona le room le. Yabona-ke, uyabona nje ukuthi amaglasi abengekho, nasi isigubhu ngala uma mhlawumbe sobonakala sibonakalanga. So bafowethu-ke ngadlulisa-ke insuku ngagcina-ke isithembiso sami ngazokhipha uthayela ngafaka njengobona ngipenda bafowethu. So lo msebenzi wenze usukwini la izolo, sapenda ngapenda. So waqhubeka umsebenzi bafowethu, waqhubeka umsebenzi bafowethu. Ngigqugqumezela-ke lo nto yokuthi bafowethu ubuntu bafowethu abuye ebantwini. So bafowethu bengishumayela nje lelo vangeli njengobona nje bafowethu, ngisebenza ngisiza umphakathi. Bafowethu kuwumsebenzi-ke bafowethu, uma nisuke nisupporta bafowethu ama-videos nisuke siwabuka, iyona nto bafowethu leyo eyenza ukuthi ngiqhubeke bafowethu, ngilekelele abadinga ukulekelelwa. So siyacela nje kakhulu bafowethu ukuthi niwa-like ama-video, niwa-share ama-video, niwabuke bafowethu, ningawasave, ningaweqi futhi nama-adverts okwenzela ukuthi bafowethu nathi sithole ukuze umuntu ezokwazi ukulekelela, ngoba bafowethu angibenzi ubunja ngokusupportwa abantu, ngokusupportwa yinina. So iyona msebenzi engiye ngiwenzeke bafowethu ukuthi ngilekelele la abadinga usizo. So la bafowethu ngispende mhlambe 15,000. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe kusasa mangiqeda ukushutha bafowethu, ngoba khona la ngoshutha khona mhlambe ngizobuyela futhi ngibuyele sengokwenza ifinal, ngoba into eshodayo nje ukuthi ngipende bese kufakwe icapha zakhona la, ngoba necapha bafowethu zakhona beyivele beyibheda kakhulu bafowethu. So bengiyibambele-ke bafowethu, yena umuntu bengimqashile umuntu ozopenda, kodwa ngesimo sokuthi isandla ngisibonile ukuthi ayisilula kakhulu, sihamba kancane isandla. So ngabona ukuthi angiyibambele ngishayela uPrime la, ongcono yena mhlawumbe uzobamba sebamba ukhala, ngoba hayi ngiyabona ukuthi ngeke la phela ngeke kuphele la. Ngoba mhlambe-ke vele ingoba vele ngithathe vele umuntu vele abantu abaholelwa ngosuku, so nabo benzela phela ukukhanda umsebenzi ngokuthi benze kancane. So umuntu enzela ukuqhuba futhi lana-ke ngihamba ngawusika amaglasi, ngawafaka amaglasi, ngiwafakile nizobona nje sengiwafaka. Sekwenziwa yonke into bafethu, kufaka ngisho uthayela, yonke into kuplastwa, ngoba indlu le bafethu ibibheda ngendlela eyisimanga. Ngicela ukunishiya nevideo nibuke imibukiso.
Alright, bye-bye. When Tolin, but Steve is Tolin. I you know, we can't go. Tando, Tolin. That's a you. What's that? Tolin. What's that? So fast. Oh. Ik ben zeer wat in huis kan niet halen, ze wat in huis doen. Op weer dat zijn. Eliman, so. That's it. Inkinga sibafuna abantu abangahamba. Ya wenza kahle wena Sikhokho ngoba ungcolile evideni uzobona umuntu ongcolile. Ingane le ivideo. Acabanga ivideo mfethu. Lapha abantu bayisa kanjani? Kuthiwa we ma ingane ingcole kanje. Lethe sisipini. Angazi khona nesakha la ekhaya. Isakha manje. Lokuthi noma isaha nje mani isakha liphe. Bani? Tim. Saya kira ni kita main. Kayak belum lala. So cool. Kita sudah mampu ni. Làm sao thế? Ai ho ai đây là pha này đấy ba Yeah, sawa. Angel. Ajabulu Angel bizwa Angel.
lokhu veteran. Cisha. Boss, Jana, paper. Fala que é legal tu. Ngisho sekupataniswa. Boss. Sakala ba. Boss. Cula. Jana magvimba mina. July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Ngathong mapheli. Angizange? Lokhu sikusho thina sobabili mfethu. Osobathathu nalo. Oh, nice. Wena usho wena uyaropa wena. Uyaropa lo. Ingane idala lapha. Awunu usange bomna mapho. Yo. Ay malume noma ungaliyeka sambeni ayi. Hey, inkinga